Karıları, yaşları, şunda bugün açılış oluyorlar. Bunun kulüptün jabılganlığı kaçandan beri, soyuz tarafından beri kulüp jabık bolçu. Buna rahmat. İmandı bolgular, şundan ırıstı bolgular. Daimler şundan mayran botmuşsun anayı. Kulübünger kutlu olsun. Ağırayıp tanırayıp turbay içinde ırdagan, bilegen yaşlar olsun. İkinciden buna kulüptü turgusalık degen hükümet bolsun, ay yerinde bolsun dep çıkarıp atar. Hükümet kırakmat, aile hükümeti proseslerini çıkarıp, aksını çıkargan gibi oşan menen açılıp atar. Şunday ağarıp ko'gorib, arşıbaşlıklar, yaşları, kavangar açık bolsun, jarık bolsun, aman esen boldular, kırsıktan çıkarıp olanıp gideyim. Allah! İkinciden çırgal. Anam peteğini şarsın başka mescid salıp vereyim dep. Azı başkasına zamlıraga mescid salıp verdi kim 50 lira. Adam jatkan yeri jay toprağı topla imanı joldoş bolsun bana esteligi kaldı. 50 lira. Diyağından da bardık yerine katıştı mı? Arba koldosun, atan arba koldosun. Ömürlü ol, dağıla koldoyu sağadan asılma şeydi. Ardından yardım vergesin. Ömürlü ol. Arba koldosun, yolun sürüm olsun hakikaten. Cana başka onlarımız var asıl başta. Ayıpmay kaldım oksaydı, o şalar var asılmadı. Şimdi biz bugün madaniyatı asılbaş ayında açılıp mıydık. Canım yaş olsa da baş oldu açılıp. Bugün aksakallı atalardı, cana ata geçip tüy, eneriydi, cana beydi, bahatır eneriydi çıkıp bizim konuktoruz Elmira başlagan. Argın uğruz, Elmira kızımız, Canar Dereviş'in uğruz, respektile bilesizler. Men şu Canar menen respekti emede tereyediler söylüyordu, şunça tuğra söylüyordu, takay göründü, sessiyalar. Şunça respekti. Elmira söylüyordu, şu el cer dep, Kırgızstan depçi. Men şunçalık sıyıktanam sizlerge. Саламатсыздар, урматтуу туугандар, ата-апалар. Ровно 5 жыл мурда Асылбашка келип, анда мен шайлоого аттам, бата сураганда ошо мен билем ушу астында отурган аксакалдар айтты эле. Элмира, эми сени көп тааныбайт экенбиз, шаарда жашап калдың, бирок атаңдын арбагын сыйлап, атаңды алып, биз сага аванс менен голос беребиз деп айттыңар эле. Ошондо мен сөз бергем. Кудай буйрса өтүп кетсем, 5 жыл парламентте силерди уят кылбайм. Балық депутаттардан болбойм. Яктан деле балық депутаттар жок да мен келе ушу келген курултардын арасында. Бирок эң биринчи болуп туруп, Сурабалды чоң атамдын күмбөзүнө барып, ушактан Куран окуп, колуман эң биринчи проект окулукта буйрса өтүп кетсем, суу проектисин аткарып берейин деп өзүм сөз бергем. Ошол эң биринчи кадам болуп, ошол суу проектиси болуп калды. Буйрса өкмөт колдоду, коллегаларга бюджеттен колдоп берди. Айыл өкмөт бияқта деген Момункуновторду көрүп айтам, Бурма байке жок да, Бурма байкенин туугандары бар. Ошол байкебиз баш болуп, ошактан башталган. Ийинки айыл өкмөттөр улантылгандыгына былтыр бүттү, бирок ачылышы пандемия болуп аягына чыкпай калды. Улам эле ачылышын жылдырып атып анан кимде чалып калды, биздин балабыз чалып. Эгер же ушул бир ачылышын кылсак келип кетпесиңерби депчи. Анан макул эми 4-сентябрда келип калсак агитация болуп калат, анда эртерээк кылайлы деп арым байкелер болбош эмне бизде сүйлөшүп алдык, ошо туура болот деп. Андан кийин
Нижний зонада бир маданият үйүнүн ачылышына барганда аябай таң калдым да. Ошо биздикине окшоп 30 жыл ачылбаган маданият үйүн ошо местный активисттер чуркап проектлерге, берги аризге окшогон проектлер чуркап жасап бүтүрүштү. Ошондо анан биз бияктагылар менен чалышып, биздин үйүбүз бул семье бүтпөйт деп ошентип башталып, аягына ортодо токтоп калган ишти кайра жаңыртып, аягына чыгарттык да, буюрса деген ал иштер бүттү. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, эми биз ар дайым жаныңызда болобуз. Биздер чындыгында азыр аксакалдар ынтымак жөнүндө абдан жакшы сөздөрдү айтып өттү. Буга чейин мына үчөөбүз тең Аргын байке менен биз биринчи жолу депутат болдук. Биринчи чакырылышта. Буга чейин келсек, алайлык депутат алайга гана иштеп, сокулуктук депутат сокулукка гана иштеп, ат башлык депутат ат башка гана иштеген бир система түзүлүп калды. Ушу менин бюджетти карап атканда менин айылыма деп турат. Биз ушул жерде турган депутаттар ошондой бир түшүнүктү жойдук. Кыргызстан бул бир лейлек дагы меники, сокулук дагы, кара бура дагы, ат башы да бардыгы бизге бирдей көз караштайт. Мына Эльвира Сурабалдиева силердин кызы бар, чек аралаш Чоңанайга чейин барып келди үчөөбүз. Анткени бизде бул район бала чаңыкы, бул район түтүн жөнөкө деген түшүнүк жок. Биз жаңы моун саясатка келген. Ушул район, облус, уруу бөлүнгөндү токтотуп, биз жалпы бир улутка, бир мамлекетке, бир Кыргызстанга кызмат кылабыз деген түшүнүктү киргизишибиз керек. Ошондуктан биз мына 5 жыл ичинде Баткенге да бардык, Нарынга да бардык, бардык жакка барып, ошондой бир түшүнүктү жоюп, биз бир мамлекет, бир улут, бир эл деген түшүнүктү киргизгенге аракет кылдык. Эльвира Сурабалдиева болсо эми айтпай эле коеюн, дайыма ушул бүт Кыргызстандын маселесин көтөрүп, 3 мүнөт сүйлөгөндө, 3 мүнөт парламентте бюджеттен башка жака кетип аткан миллиондогон акчаларды кайра бюджетке буруп турган учурлар болду. Көпчүлүгүңөр бул эми маданият үйү, жол, мектеп, көпүрө алдагы керек. Бирок кээде парламент депутаты 2 мүнөт сөз сүйлөп, бюджетке 5 миллиард сомдо кайтарып койгон учурлар бар. Мына ушундай жол тандашыбыз керек. Урматтуу асыл баштык агайын туугандар, аталар, апалар, апаттан аман чыгышыңыздар менен азап чеккен, жапа чеккен ал күндөр алыс калсын, ал күндөр кайта Кыргызстанга баш батпасын. Эми айылыңарда кош байрам болуп атыптыр. Суу чыкпаган жерде чуу чыгат дейт, сууңар чыккан экен. Маданият жоголгондо мамлекет жоголот дейт. Бүгүн маданият үйүңөр кайта калууна келген экен. Ушул кош байрамыңыздар кут болсун. Анан эми Жакып байке айтып кетпеди. Жөнгөлгөн жоксуңар деген. Эльвира карындашым 2 күн мурун айтты, Рыскелди Чыныбекович жанап Маракч менен биздин айылга барып берсеңиздер, бир жакшылык болот эле, элдин алдында батасын алайын деген аруу тилектерим бар эле, анча-мынча бүтүргөн иштериңдин отчетун берсең деген оюм бар эле. Дегенден мен деле билем да, биякта мен тайкелерим көп, жанардын байкелери көп. Бирок чындык сөз да. Анан бирок биз бөлүнбөшүбүз керек. Мен ар келди алайлык экенин билбейм, асыл баштык экенин билем. Эльвиранын таластык экенин деле билбейм, асыл баштык экенин билем. Бул өзү Сары Өзөн чүйдүн жеригинен, сол телдин пейлигинен экен да. Баягы мына болот досума турат жеме, Чубак Сатаев деген байкебиз бар эле, чүйүбүз биздин үйүбүз бар, силер чүйдөн жолбоз дегендей, баардык силер чүйдө жүрөбүз. Эми чынын айтайын, мен сиздерге үгүт менен келген жокмун. Мен үмүт менен келдим. Мен силердин добушуңуздарды сурап келген жокмун. Мен ден соолугуңуздарды сурап келдим. Айылдын элин жакшы байрамына конок болуп эле келдик. Анан кийин келе турган келет, бизден башкалар келет. Добушуңарды сурап келет. Куда түшүп келет, пулун көтөрүп келет. Ошондон абайлап. Бирок депутат мандат деген бул кесип эмес, насип. Насипти Кудай таалам кимге берет, ошол мандатка ээ болот. Кеп башкада. Кеп ошол адамдын жан дүйнөсүндөгү жалгыз гана байлык болгон, бийлик болгон добушун кармап калгандыр. Ошол эгер добушту пулдап жиберсек, анда ишибиз бүткөн.
Мен асыл баштан қанша талапкер аттанса барлығын егіліп барады. Татықты болған үшін талапкер болады. Арғын досыма дағы егіліп қалай. Гүлбаршын Қарақошыма деген бар. Жанар мен Эльвира үшеуміз талапкер емеспіз. Біздің бүгінгі күнде депутаттық мақамымыз бар. Біз депутатпыз, адам олар талапкер. Тура адамды дәулет өткенде адамды мөлет деп деді. Депутатты мөлет деп деді. Анан екі сөз мен Эльвира жөнінде айтып қояйын. Қызыңар жөнінде 5 жыл ішінде 5 жолы сөз сөйлеген депутаттар бар. Көрдіңіз ба? 5 сөзді башын біріктіре алмаған депутаттар. Бірақ жаңа ушул жерге шығып ақсақалдар сөйледі, мен таңқалып ушунчалык санжырғалы жақсы сөздер сөйледі. Мына ушуларды, ушул апаларды элита десе болады. Анан тияқта біреулер элита ұстатпай, енеңді дейін келеді. Ошолар эле келатат кайтырып, биз элита ұстаймыз. Атасынан қалған мұрасты елеп алмасымыз. Ушул коркунучту. Эльвира жогорку кеңештеги 6 чакырыштагы кыздардан эмес, эркектердин арасында эң алдыңкы депутат болду десе бул факт. Буну мен айтпасам дагы тарых айтат. Силер айтасыздар. Буну мен жашырып койсом дагы YouTube деген малекет бар экен, ал жашырбайт экен. YouTube'га кирсең сурап алдан сурасаң чыгат да. Адам көтөргөн маселелери, көйгөйлүү маселелер, бул эч убакта бийликтин көйлөгүн мактаган жок да. Элдин көйгөйүн айтып жүрдү да. Ошентип элдин оозун алды да. Азыр кайсы жерге барма? Эльвира сөз кылышат. Демек бул элдин оозун алган, кадыры калыңдап калган, урматы узарып калган кыз экенин 5 жылда көргөздү да. Мына Асылбактын сыймык болду. Анан сотканда эле эдиксас түгөп калганда саласыңар да. Дөлөтү түгөп калганда деле дөлөтү узарткыңар келсе мөөнөтү узартышыңар керек да. Ал силердин ишиңер. Агитация болып қалады. Мен үміт қылбайын, мен үміт қылайын. Барлығына қалыс қарайсың. Маға ең негізгісі ертең шайлау ынтымақпен өтіш керек. Кейбір партиялар баратат, ынтымақ деңгісі. Ынтымақ деңгісі емес. Кеше қиын кезде біз қырсықты ынтымақпен жеңдік. Ертең шайлауда біз ынтымақпен жеңішіміз керек. Бізге ынтымақтың керек жоқ, бізге ынтымақ керек. Ынтымақты алып келетін шайлау қалыс таза әділет өтсе, қалыс таза адамдар барады. Елдің билігі төртінде келеді. Төртінші октябрда сілердің билік азыр сілердің қолыңарда. Мына барлық сілерді алдыңарда тұрмайды. Құрметті Асылбактың айыр-ері мынауындай жарқыраған маданат залын жаңғыр. Жаңа көрдіңіздер ғой. Саясатқа мұншалық қол шаппайды, депутаттарға мұншалық қол шаппайды. Жими досыма қанша қол шапты қара? Көрдіңіздер ме? Маданияттың Маданиятта біз саясат қайланып жүргенбіз, саясатты маданият қайланып жүргенбіз. Тура şu айылдан атақтылардың баратыр жана айтып кетпеді, бізден министрден шықты, депутаттан шықты, bir ғана президент шығарады депіш. Илайым ошол айдың артынан ел башқарған адамдар шықсын, қалыс башқарған адамдар шықсын, бірақ қалыс адамдар шықсын. Андықтан айылыңыздарда ардайым эле жакшылыктар болуп турсун. Ынтымаңар бекем болсун. Элибиздин курсагы ток болсун, кайгы апасы жок болсун. Алдыда дагы далай ашууласын олар турат. Пикириңиздер калыс болсун, коррупциядан алыс болсун. Ийгилик кылыңар. Келген қонақтар денсаулықта бар, ішіңіздер игілікті болсын. Сіздерге апамыздың ірі таңға жоқ.